večer svima i dobrodošli na konferenciju za medije fudbalske reprezentacije Srbije. Pred vama je selektor gospodin Dragan Stojković, počinjemo odmah sa pitanjima. Vaše ime i prezime i ime redakcije iz koga dolazi. Kod Rajka je mikrofon, Rajko izgleda. Ja ću prvo da reći, selektore, čestke na pobedi, čestke na plasmanu, odnosno na opstanku u A diviziji. A pitao bih da samo dva potpuno različita lica naše reprezentacije. Do gola i posle gola. Do gola nekako smušeno, nekako nezitresovano, blago. Od gola sasvim drugo lice, ono pravo kako mi volimo da gledamo i kako voli i publika da gleda, što je pokazala i navijanjem i oduševljenjem na kraju utakmice. Pa jedna utakmica zaista teška, kako ono u Beču, tako je u Beogradu i ono što smo znali, možda smo iznenađeni. Trebate da znate da su ove utakmice upravo na tom nivou, kada ćete imati dosta problema, kada ćete morati da igrati defensivnije, jer je protivnik zaista delovao baš dobro, ali isto tako morate da budete svesni da se utakmica igra 90 minuta i da čekate svoju šansu koja će doći, a kada dođe onda morate da kaznite protivnika i da postignete gol. Publika je bila fantastična, čestitam pre svega na ponašanju i zahvaljujem se na velikoj podršci. Evo je drugo pitanje. Da li je vaš veliki dobitak, pored ovog opstanka u A diviziji, i to što ste lansirali veliki broj mladih igrača, da tako kažem mladinaca, koji se prvi put pojavili, mislim, ako je potpuno pravili poverenje, i drugo, da li biste prokomentarisali igru Mitrovića i Jovića, koji su na neki način preokrenuli očevaš utakmicu? Kao prvo je velika pobjeda za Srbiju i ono što je najvažnije, cilj koji smo imali ispred nas, uspeli smo da ga ostvarimo na način na koji smo želeli. Ostanak u A diviziji i biti među najboljima je zaista veliki uspeh za srpski fudbal. Naravno da sam u nekim momentima više gledao u semafor, čekajući da se završi prvo poluvreme, da bih mogao da donesem neke odluke koje će biti dobre za nas i iz kojih ćemo izvući neki benefit. Ulazak Luke Jovića rasteretio dosta Dušana Vlahovića, definitivno, i brzinske sposobnosti Stefana Mitrovića su nam doneli ono što smo očekivali i ono što, kako sam ja video, da nam treba. Tako da, slažem se da su te dve izmene dosta doprinele da naša igra bude daleko ubojitija, opasnija za austrijski tim. I drago mi je da i vi vidim da vidite to mišljenje da su, da kažem, jedna plejada mladih igrača osetila kako igrati za reprezentaciju Srbije i to na najvišem mogućem nivou. A na njima je naravno da nastave da rade, da se dokazuju, jer oni negde na kraju krajeva predstavljaju našu budućnost. Hvala, idemo dalje s pitanjima. Zdravstveno dobrodošli, Velim Tonko iz Mostar Sport, čestitke na pobedi. Htio sam vas pitam, u jednom većem delu vašeg mandata često smo pričali o tome kako je odbrana Srbije problematična i tako dalje. Ove 4 utakmice Lige nacije na domaćem terenu, ako se ne varam, nismo primili gol. Tako neki komentar. Tako je, pa dobro, to je za statistika i uvek za svaku odbranu, za svaki tim ili reprezentaciju koju vodite, imate odgovornost. Uvek vas raduje kada je odbrana na visini zadatka i kada ne primate golove. Mislim da imamo dosta samopouzdanja, imamo taj kvalitet igrača, ali sa druge strane ne treba zaboraviti da mi stalno se trudimo i želimo da delujemo kao tim i da ne smemo, niti želimo da njih u zadnjoj liniji ostavimo na cedilu pa da se oni bore i da imaju probleme. Mislim da kao tim smo dosta doprineli tome da i naša odbrana na kraju krajeva deluje jako sigurno i raduje me da je podatak, naravno, kao i svakog trenera na svetu, kada ekipa ne primi gol, to je znači da ste imali dovoljno koncentracije i dovoljno
svih onih defazivnih elemenata koje ste iskoristili da vaš tim izgleda kako treba. Milutin Vojčić, Portal Mondo. Selektore, u ovoj Ligi nacija bili smo u C, u B i sada smo 2 puta za redom u A diviziji. Onako, objektivno gledano, šta vi mislite, koja smo mi divizija? Hvala. Ako ćete iskreno baš, mislim da je ta B po meri, B divizija po meri za nas, ali opet to nije cilj. Uvijek imaš neki cilj viši, to je ta A divizija. I po meni mislim da je baš onako lepa stvar za srpski fudbal, da se i u sledećem nekom žrebanju vidjet ćemo ko će biti protivnici, ali sigurno će biti izuzetno jaki i dobro da Srbi mogu da vide tako jake ekipe sa tako jakim igračima. Tako da nismo bili, da kažem, za varijantu da se pomirimo da budemo u B diviziji. Dobro ste rekli da smo iz C otišli u B, da smo iz B otišli u A, evo sada i ostajemo, potvrdili smo večeras to, tako da se vidi neki napredak, da kažem, onako generalni što se našeg reprezentativnog fudbala tiče. I nije, zaista nije po meni mala stvar pobediti Austriju sa 2:0. Oni su izuzetno dobra ekipa, to smo rekli, mogu samo da ponovim, izuzetno kvalitetna ekipa sa odličnim igračima. Ali naše strpljenje večeras, a na tome sam najviše insistirao kod igrača, i u poluvremenu i pre poruke, da moraju ostati maksimalno skoncentrisani i maksimalno strpljivi i da će šansa doći, da će doći naših 5 minuta, da će doći taj razvoj situacije na terenu kada će biti negde sve na našoj strani. I tako nešto se i desilo otprilike. Ta neka vizija tog nekog drugog poluvremena otprilike je išla u tom pravcu i drago mi je da nisam pogrešio u tom osjećaju. Da će tako biti. Ako birate između A i B, izaberite A. To je lepo slovo i uvek je, da kažem, lepše biti u A nego u B. I što se takmičarskog dela tiče, i što se neke satisfakcije generalno tiče, a i što se finansijskog aspekta tiče. Bolje je biti u A nego u B. Poštovanje selektore, Marko Milenković, freelance. Ja sam samo da vas pitam o vezi Saše Lukića. Igrač koji je često osporavan od strane srpske javnosti i fudbalskih navijača, zašto vi mislite da on je jedan od šrafova ove ekipe i koje su fudbalske vrline njegove koje vi izdvojili? Saša možda nije ovaj deo temice odigrao na nivou na kome, slažem se sa tom konstatacijom, na nivou na kome ga očekujem i tako dalje, ali on je igrač izuzetno jako mentalnog sklopa, igrač koji već dugo godina igra u inostranstvu. Moje neko viđenje, ja ga cenim zaista kao igrača i cenim ga kao personu, cenim ga kao individu, jer zaista ima izvanredne kvalitete. A možete nekad odigrate slabije, možete nekad odigrate bolje nego bilo ko očekuje, sve to stvar momenta, situacije, protivnika, atmosfere, dešavanja na terenu, ima tu mnogo faktora. Ali njegov voljni moment se ne postoje pitanje, njegov pristup igri i pristup kada nosi dres reprezentacije Srbije je zaista neupitan. Možeš ti ići. Poštovani selektore, prvo čestitke na Miloš Simanović Portal, prvo čestitke na pobedi i na ostanku u elitnoj diviziji. Imam dva pitanja. Prvo, šta ste to uradili i šta ste u stvari pričali sa Dušanom Vlahovićem pre ove utakmice, s obzirom na to da se primetna razlika ovoga što radi reprezentacija Srbije i u Juventusu kod već sada bivšeg trenera. I drugo pitanje... Bivšeg? Pa, to bi otkazać. Ajde. Šta to radite vi, a ne radite Jago Motor? I drugo pitanje, da li želite za onim, pod znacima navoda, piksijevskim potezom Samardžića? Što nije bio gol na kraju? Samardžiću treba još puno
Da se ne lažem. Vlahović, da, pa on uživa moje potpuno povjerenje i ja ga cijenim zaista kao igrača. Izuzetno puno radi za ekipu, izuzetno je opasan u toj završnici, jedna prava devetka, mlad igrač. Ono što je za nas najvažnije da je zdrav, a apsolutno nemam nikakvu dilemu vezano za sistem igre, vezano za taktiku ili bilo šta što trener treba da se bavi. On uvijek ima tu poziciju koja je, da kažem, iako su svi igrači naravno tu da sede na klupu i da uđu i tako dalje, ali on po meni apsolutno zaslužuje da bude deo ekipe i on to i pokazuje svojim ponašanjem pred svega. I mnogo mi je drago da je postigao gol večeras. Mnogo mi je drago da je postigao, njemu će pre svega prvo nama znači, i tekako znači, jer sam znao da je to odsviran kraj kad je pao drugi gol, da smo ugasili svetlo, a sa druge strane njemu, napravno samopouzdanje i tekako znači i sad njegov povratak kući će sigurno da mu da to dodatno samopouzdanje da nastavi da radi. On to zna moje mišljenje, zna i ono kada pričamo i kada diskutujemo o nekim idejama na terenu, kako i šta, on to izuzetno dobro razume i ono što je meni drago, poštuje to što se kaže i izuzetno respektuje odluke i respektuje ono što mu ja kao neko komu je, da kažem, nadređen, sluša. To je na kraju krajeva i za njegovo dobro, u svakom slučaju. Ali mi je baš mi je drago da je postigao gol danas. Večeras. Trainer, Sie haben von Ihrer Vision gesprochen, von dem Plan, der aufgegangen ist. Sorry, I thought you were asking English, please. Yes, da Can you ask English? English. You talked about the vision, your plan that worked well. You let Austria a lot of possession. Yes. You allowed a lot of possession. How easy or how good was it for you to anticipate the playing style of Austria, and what do you think, what are their capabilities in playing with possession? Look, after 30 minutes of play, I just watched on the time, waiting to finish first half and be in the situation to make a change. I had in my head idea to make a double changement because Vlahović as a striker, he was very isolated. He needed some support, and this support was the name of Luka Jovic. And also left side, I put Mitrovic, who is very fast, very young player, because the idea was just to make more pressure on the, I think, Leimer, or I don't know who was there. Leimer is. So that was a good decision, definitely. Honestly speaking, Austria was very dominant in the first half, not creating chances to score, but possession of the ball was absolutely on their side. Sometimes it's good, that we control defensively our side well. And after the second half was a completely different idea, and we knew that the change of pace in 5 minutes will be on our side. These 5 minutes we must be ready to finalize and just happen exactly what we wanted, to punish the Austrian team by the quick counter-attack and good passing, etc., etc. Great victory for Serbia, definitely. It's not easy. It was not easy for us to play
in 3 days, 2 games against Austria, and our aim was to stay in the A division, and we did it. And I'm very satisfied with the behavior of my players. I was really satisfied with one characteristic. I think I can say we stay very patient. We didn't lose our concentration. So, game is over. Have a good trip. Have a good qualification for the World Cup, and see you maybe next time in the future. Zlatibor Repić, Sportski žurnal. Iako su vam sve žutisci u ovoj utakmici i dosta ste o njoj govorili, da li možete da se osvrnete na ceo ovaj ciklus Lige nacija? Znamo da je bilo mnogo problema na početku, mnogo otkaza igrača i vi ste bili u teškoj situaciji i cijela reprezentacija posle evropskog prvenstva. Eto, sada imate li dosta razloga za optimizam pred početak kvalifikacije u junu? Šuti, kad smo se skrpili proti Španije, ne da vam Bog da ste bili moji koži. Znate kako, jedno novo iskustvo, prvi put smo igrali u Ligi nacija, mislim da smo ostavili zaista korektan, više nego korektan utisak. Ova utakmica večeras, to su vam utakmice Švajcarska, Danska, to je taj nivo. To je jednostavno taj nivo. Ali da biste bili uspješni, da biste pobedili, da biste napravili korak i iskorak u nekom pozitivnom smislu, morate da budete strahovito borbeni, morate da poštujete neke taktičke stvari do maksimuma, ne smijete da se opuštate, ne smijete sebi da dozvolite taj luksuz. Tako da, ova pobeda je sigurno daje na samopouzdanju u svakom slučaju i kažem, bolje biti u A nego biti u B i uvijek treba pred svom publikom, u svom gradu, u svojoj zemlji pobediti. Selektoru, čestitke, Jacek Krstanović, Sportska centrala. Pitanje za vas samo što se tiče narednih kvalifikacija. Brzo dolazi već ovo sve i malo je nezgodno terminu jun, znači već kraj ovih prvenstava nacionalnih, svi manje više misle na odmah. Šta vas čeka u ta naredna dva i nešto meseca? Šta će vam biti fokus pred početak tih kvalifikacija? Fokus da se isprate i forma igrača, da se isprate neki eventualni kandidati za tim, igrači koji mogu da daju svoj doprinos, da te kvalifikacije u junu krenemo onako snažno. Ova 2,5 meseca se će sigurno, kako ja, tako i svi ljudi koji su oko mene, mislim na stručni štab, da budemo maksimalno fokusirani na taj segment. Pratit ćemo naravno i povrede, pratit ćemo i minute, pratit ćemo... Nije slučajno što Stefan Mitrović odigra ovo kako odigra. Igra zato što igra tamo, igra u klubu. Ima minute u nogama. A imamo neki igrači gde se vidi jednostavno želja i volja da, ali kvalitet igre se ne vidi na način na koji bi ja volio da ih vidim. Ali imamo dovoljno vremena jer bi jednostavno moramo jako krenuti. Tirana, pa onda Beograd ili Leskovac, ne znam, ali to je definitivno naš cilj i tu nema nikakvog alibija. Pratit ćemo stanje Mitrovića, pratit ćemo, verujem da će biti okej, mislim da Mitrović je iz Aleksandar Mitrovića, igrač koji je izuzetno važan za nas. Ivan Ilić takođe istorina, izuzetno važan igrač, a ne pominjem ostale imena. Ali to nam je posao na kraju, da donesemo najbolje odluke u interesu naše reprezentacije. Kad
Katarina Živković, Srpski telegraf, pre svega čestitke na pobedi. Recite mi, na prethodnoj utakmici ste citirali da igrači ostanu smireni do kraja i staloženi i što je izustilo onaj izjednačujući pogodak. Šta li ste im to isto sad poručili u prvom poluvremenu, pošto su delovali kao da nigde ne žure? Kada bih vam pokazao šta je napisano na papiru, tj. taj neki vođenje sastanka i te neke poruke važne, ovo što ste vidjeli biste na to papiru. Mislim, imaju telefon, ali opet jednog dana ću da dam, da imate za javnost. Strpljenje je jako važno u fudbalu. U momentima kada vas ne ide ili kada je protivnik bolji, morate da budete fokusirani maksimalno na neke zadatke koje u tom momentu su potrebni. A to je da defanzivno delujete dobro, da postoji ta strahovita borbenost, da postoji požrtvovanje, da delujete kao tim i da naravno imate jednu čvrstu, jaku veru da ono sve što dogovarate i što treba da se desi, da će se desiti. Jer ako nemate tu veru, ne može niko da vas ubedi u to. Ja pokušavam mojim igračima, to jest našim igračima, da ulijem tu veru, da ih ubedim da mogu i da će se upravo desiti ovo što se desilo. I to sam i u poluvremenu rekao. I dalje nastavite da budete strpljivi, a doći će naših 5 minuta. Tada kad bude došlo, rešit ćemo utakmicu. Jedino što nisam znao da će biti 2-0, mislim da će biti 1-0. Tako sam vidio utakmicu. Ali dobro. I meni je drago da ekipa tako reaguje, da igrači shvataju te poruke na najbolji mogući način i upravo tako i da deluju. Spao nisi. Dobro večer, Branko Spasović Sport klub, čestitke na pobedi i opstanku u A diviziji Lige nacija. Selektor je totalno ostao onako skriven podatak da je ovo bila vaša 50. utakmica na klupi reprezentacije. Kako se večeras osjećate i kako se osjećate u svetlu podatka da ćete u junu biti najvjerovatniji rekorder po broju utakmica na kormilo reprezentacije, odnosno u konkurenciji svih selektora naše reprezentacije u 105 godina dugoistu? Daleko je jun. Daleko je jun. Nisam broj utakmice, naravno, i ne bavi se tom statistikom. Drago mi je da taj, da kažem, jubilej u svakom slučaju lep, ali mi je još draže što je začinjen jednom pobedu. Tako da, pre svega igračima želim da se zahvalim na tome, da su priličili taj jubilej onako na pravi način, da je se njihov trener osjeća ponosno. Sad, ovih 50, znači treba još 50, pa onda da se pozdravimo, pa onda koji bili moji, tako. Šta je još bilo pitanje, izvijem se? Dobro, bit ćete rekorder, znači svih vremena, apsolutno. Pa ne razmišljam o tome, zaista. Razmišljam samo kako da pobedim Albaniju u Tirani. To mi je cilj. A za ovo dobro, to će malo lakše. Je evidentno da postoji nepoverenje nacije, navijača u reprezentaciju, to je evidentno i verovatno ni vi ne možete to da poreknete u nekom segmentu, ali činjenica da li je ovaj uspeh koji ste ispisali sada i ovo je evidentno vaš 4. uspeh na selektorskom mestu što se tiče kvalifikacija i Lige nacija i na to način da se vrati poverenje. Pa moje je da radim, to jest naše je da radimo i da dajemo maksimum, da imamo uvijek taj jedan pristup, da se borimo za naš dres, da se borimo za našu zemlju. Meni je to ono na prvom mestu. I nikada igračima nisam rekao da moraju da pobede. Ne. Znate šta mora svako od nas da doživi jednog dana. Ali da se bore i da imaju taj jedan emotivni naboj kada je naš dres u pitanju, to je jednostavno samo postavlja pitanje. Mislim da oni tako i dolaze, tako se i ponašaju, vidite njihovu želju i trčanje i kilometri pretrčani,
ne ide u prilog onome što vam govorim. Publika naravno bi volila da je danas 40.000 gledaca, tako kao svuda kada igramo. Ali na nama je da radimo, a na njima je da procene da li to nešto vredi ili da to nema smisla. Ali još jednom se zahvaljujem publici večeras koja je pre svega na izuzetno korektnom ponašanju, pre svega i na podršci naravno koju su pružili večeras. Evo još vremena za 2 pitanja, Rajko, imaš i to. Selektor, u sklopu ovog vašeg odgovora koji ste rekli, iza vas stoje pobede, stoje uspjesi. Međutim, sigurno da ima stvari koje želite da ispravite u narednom periodu, da igra bude bolja, da igra bude produktivnija. I u tom smislu, koliko je vezni red, možda taj deo ekipe sa kojim trebate posebno raditi, jer čini se da je naša igra na neki način nešto sporija i da bi trebala da bude mnogo brža, idejnija i produktivnija. Ili smo mi spori ili je protivnik mnogo brzo, sad šta je. Može biti da je jedno i drugo. Slažem se da je kreativnost na sredini terena jako bitna, da moramo daleko brže da donosimo odluke, daleko brže da delujemo, da budemo pametniji, da budemo lucidniji, ali ima tu sigurno nekih još par igrača koji bi trebalo da se vrate ili da se priključe ekipi, gde bismo na tom planu postigli taj nivo kreativnosti na terenu. Ja sam neko ko voli lep fudbal, ja sam neko ko voli tehniku, volim poteze, volim kada Samardžić večeras pokuša da mogu da je zategne bez problema po trečku, ali je pokušao nešto što bi ostavilo sve u jednom lepom osjećaju. Taj jedan šut Živkovića koji je zaista bio fenomenalan i to nije lako sa te strane, kontranogom u drugi ugao kada je zategao stativu, ali volim da vidim lep fudbal i naravno da se nerviram kada se gube lopte bez veze, naravno da mi nije lepo kada vidim loš pas, ali radit ćemo na tom segmentu da ga popravimo, radit ćemo da budemo bolji u tome, ali, kažem, ovo su utakmice gde je rezultat od velike važnosti, niko vas sutra neće pitati kako ste igrali, ali niko. I ima onih ljudi kažu, znate, kada semafor je merilo, jeste na kraju semafor je merilo, ali mi moramo da se trudimo da ispravljamo naše greške i da pokušamo da budemo bolji od toga. A ima naravno stvari za popravku koliko hoćete. Daleko od toga da smo imperfektni, nismo. Ali dobro, radit ćemo na tome u svakom slučaju. Sad, samo jedno kratko pitanje za kraj. Hteo sam da postavim isto kao i kolega Spasojević, pa ću malo preformulisati to i malo direktnije vas pitati. Zbog čega, uprkos svim uspesima, plasmanima na prvenstvu opstanku u A diviziji, zbog čega vi mislite da postoji to negodovanje kada je u pitanju vaš rad i nezainteresovano da se dođe na stadion? Šta mislite da je problem? Vidite, svaki trener na svetu ima svoje kritičare koji znaju bolje, koji mogu bolje. Ono što niko ne može da mi oduzme, to je da dajem sve od sebe. Da u tom trenažnom procesu, u obraćanju javnosti, u komunikaciji sa igračima, komunikaciji sa nekim mlađim kolegama, komunikaciji sa decom na ulici, da uvek budem kako treba i kako mora. Da li će da neko kaže da sam ja loš trener ili sam odličan trener, to apsolutno u mojih 60 godina koliko sam napunio, to mene apsolutno ne dotiče.
Ja znam da imam jedan pošten odnos prema mom poslu i pošten odnos prema Fudbalskom savjetu Srbije, pošten odnos prema navijačima i pošten odnos prema ovome što radimo. Tako da svaki trener će biti kritikovan, a ne za trenera koji je pobedio sve utakmice. Takav ne postoji. I najveći treneri danas na svetu doživljavaju neke sudbine, neke vezane poraze i tako dalje, ali ne možemo da kažemo da je loš i da zaboravio da radi taj posao. Ne znam šta bi moglo nešto drugo da vam kažem. Bitno je da ja imam jedan san i da se trudim da bude bolji, da delim dobre savjete i da kvalitetno na kraju krajeva radim. Da se to nekom sviđa ili ne, zaista to je stvar ukusa, ali fudbal je jedna globalna pojava gdje svako, ali zaista svako ima prava da ga komentariše vaše odluke, vaše zamene, izmene, što god trener da radi. Svako od vas ovdje i ljudi na stadionu i po kafićima i tako da imaju pravo da ga komentarišu. Nekome se sviđa, nekome se ne sviđa. Ali to je jednostavno tako u trenerskom poslu. To je bilo sve za večeras. Hvala svima. Prijetno. I vi vidite u meni da apsolutno nema nikakve euforije. Niti se, ne znam, skačem po stolovima, niti ponašam se sasvim normalno. Da li bi trebali možda? Da li bi možda trebali s obzirom na... Ne, mislim da drugi nek se raduju. Meni je važno da je moja porodica dobro, da su moji prijatelji dobro, da nešto što ste radili daje rezultat, nešto u što verujete daje neki rezultat. I tu vidim i tu crpim, da kažem, neku energiju i motivaciju da nastavim da radim. Ali euforiji nema mesta, zaista. Niti sam taj tip, niti sam... Trudim se da se ponašam sasvim normalno, bez ikoga da uvredim, ili ne da Bože da iskoristim neku ružnu reč, a mogo bi, naravno, bez problema. Mi smo izuzetno talentovani i nadareni sa lepim rečima, tako. Ali mislim da to nije mjesto i da to... I tekako morate. Jer ste selektor, morate da vodite račun o svemu. Svakoj sitnici i svakoj reči. Ja se trudim da budem normalan i sad. Da li sam ili nisam, vi procenjujte. Ali mi je drago da imamo dobru komunikaciju na kraju krajeva i nikad ne vežimo toga da primim kritike, da primim i pohvale kada dođe vreme za to. Želim laku noć i... Želim laku noć i Srbiji poklanjam ovu pobedu i ovu mnogo lepu.